And ngiyanotice ukuthi sometimes mangithi ngiyafona kuphendule ingane ngithi ngimshiye nengane Yes. kuphendula ingane i-SMS mhlawumbe uthothi ngiyabhala i-message deep message ngibhale ukuthi nje ngikukhumbule bla 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 lezi zinto zasekamereni ezikhulunywa ikhaphuhle yabo Yes. but kuzo reply ingane lo message isifundwe ingane lena 14 izo reply ingane ibhale mama ubaba ufunda i-message yakho wancipha walahla ifoni lapha mina ngi-right ubaba ubhizi ushutha amantombazana belungu lana in uzobofika ubuka ifoni ungambuzi lutho ubofika ubuka ifoni. So ubhala kuphi kwi-message le enye or efonini yakhe? Ubhala ngefoni kababa. Bingakabi bikho iWhatsApp ngaleso sikhathi. So into engahamba senginotisile ukuthi lengane okuqala iyathanda ukusiqhatha endlini. Uma ngabe ngikhumbula this one time sasiyodle eNandosi, so mangifike eNandosi la kwi-counter sengihamba bona sebemile ngaphandle ngibona ngiya kwi-counter ngiyocela i-toothpick and then lo guy athi kimi cela ukubuza ukwazi ufunda esikoleni esiwuso and so ngithi ya ngangifunda khona athi awusiyena unqobile ngithi ngonqobile yabo sengilokhu ngiyambuka lo ukuthi angikwazi kodwa wena uyangazi sengibona isimila le ngane eceleni kwami lokho ithi nje xa ukuthi why lokho esho lento ayishoyo masiphuma phandle afika athi nje webaba umama uselandela umfana lapha ngaphakathi umfana uyabathe uyabaleka uma ula uyamlandela lapha indoda iyacasuka ukuthi mina ngilandela umuntu wesilisa yebo phela why ulandela umuntu wesilisa uhamba nami ngithi no bengiyofuna i-toothpick iphendule yona qala ubushiya i-toothpick etafuleni uyoyifuna kwi-counter ngoba yini yabo ngingayinaki yonke leyo nto leyo and then bese kuba khona into ethi umntwana mayedle inkukhu uyaphalaza ngingayinaki lento hayi yini kanti unani angazi mama think i-chicken yangiphuma ngazi kanjani hayi bo umntwana uyaphalaza njalo mayekade edla i-chicken ugijima e-toilet ayophalaza okay iqhubeka impilo ke ngiyibuze lengane why uthanda ungiqhatha nomyeni wami hayi mama kulutho okay going back to le khathi lesingibuya ke manje eMpumalanga sengibuya ne-license ngihappy nomyeni wami happy unqobile sene-license haw ngiyabona okay kuthiwe ngibothatha ifoni yakhombula ngibuka ithona ubheka ukuthi kwenzakalani ubaba phela uhamba eshutha amantombazana